Total shutdown amadi economic blockade haukhibadagi thau phanghoraroi khanjaba mioi kayana petrol pump kayagi mamangda queue lepa haunakre. Kurumjari ISTV ki paumiyeng tabri basing taram nokjari. Ngasing muriba pauda Satkiba hing nong yai dagi tribal sing na khundari mafam sing da pung kunga mari gi shutdown gi khongjang hau khiba amadi assembly da pass taw khiba bill ahum gi mayok talai ba tongan ba tribal gi lup sing na satkiba hing nong yai dagi national highway sing da numit tarani gi economic blockade taw khiba dagi petrol phanghora roi haina pakhat pamioi kyana ngarang numidang dagi hauna oil pump mamang da thaw lawna na le pa hauna kre ngasi so oil pump kaya gi mamang da thaw lawna na ba ngan mayuk tagi hauna nong marakta queue da lep tuna leina ki oil pump kharagi petrol nil haina tharaga leram basu thengnarakhi tribal sing na khundari mafam sing da shutdown tawbagi khongjang jangsin khiba amadi economic blockade tawragani haina laukthokra basu haujik manipur da thawgi awat pat laklagani haina mi pairaba mioi kyana thaw kharadang phanghauna na ba honariba asigi matang da sarkar gi maike degi di thawgi phibam gi matang da karigu wafam amata khanghalakpadi leitri Thao han balak pemiu sing na tongan bawa pam kaya ISTV news da phone dor kai mai sing kana blockade tong na da adugi liap thao phang roi ha gari myam queue lep ne ai chida ne ai board ai halak pane ba adai dam ya myam de na ai chu lep sali ba oh adumai na taroga di pam se ta thingjali dana adugi akhoina sataba yadaba thabak leibani na tawba ni nimitrani ki blockade tawne na haibodo adu mari loin tawba male akoi di thau jidi am da ka ni na hap ya da mina dum queue lepi sini tam achen ba kai thoga khang de da kari na haiduno sugum se sarkar tang ingin bi de phada bon Panbayai Manipur gi ngamkhai kai bi yaroi haina miyam na sangsin khiba ihauda lising ani amagi jun gi tang taraga nipan amadi makha tarak pa thodok ta punna mioi taraga nipan lei khidaba numit puning singduna sai khudingi amuko amadi UCM na sinduna pangthok tuna lakpa the great June uprising day amadi unity day gi thorom gi mangoina na sai kharigi mamang dagi tribal gi lup kharana maram ama natraga ama piduna economic blockade chathaduna lakhibani Sosanpur ki JSC su tribal ke mingda henmalle haina united maite yang forum na thadrok ba cherol man khangalakli pass tawki bill hum gi mayok ta Sosanpur da kan ihok shagalali ba sei forum masna condemn to bo phongdorkli economic blockade numit tara koshilak tuna parjami ambu wana na honarkli ba sei yang forum na tumina laithok loi haiba ga loina na wafum kaya phongdorkli hosu paw gi marakta na break amatak lominasi Lana change kun mga mapung parang kada in advance or ba growth ba Manipur data na tana maling no kung kuding magka likla ka mapung mambaw election hain and wishing likla on its 25th celebration. Hainaw gi asengma mahaw pambirabadi Lecture Freshly Mango Puns adusu sumna tagi lupa tarada 600 ml na tuga 1200 ml Freshly Mango drink leibada Mimi noodles lemna hapchigani champrado na fresh winning labadi thakpiyu Freshly Nimbu Pani punamak fresh amasung pure oiraba Freshly Helping Hands Group Academy, excelling human development. Admission is open for class 11 science. Unique features, first time in Manipur. Tablet for its students for e-learning. Parents can watch faculty's class through mobile phone. Faculties from European countries. Guidance and counseling center. Science Tutorial Center Wangkai Kaithal Asangbi Sahi Khudingi Leptana Paba Mahiroi Puthokuna Lagliba Science Tutorial Center na Anak Sahi Gisu Tarataruk Suba Position da Burul Dep Huidrom Amadi Kunmari Suba Position da Laima Pokpam Merina Devi Yaurakle Admission open. Class commenced from 20 June 2016. Last date of admission 18 June 2016. Please contact Science Tutorial Center. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal amukana taram noksari Sandil district tagi haujikna nongmaibung mamang lekai da leiba masagi chahi humputara ga nipalom suraba
Reverend Regan Sothe Hadwe Mio Asigi lying with the Sangba Sanpam Kudimak Zenims Naputokuna lying Bahaure Haina Director Deben Lasson of Hondurli. Regan Sothe Asi listening Humda Melariana Na Kibadagi Makal Kayagi Lenana Makata Narak Padagi Megitang Kungumdoida Zenims the Pukalaki. Director Masaya on the Medical Superintendent Gopi Mohon Amatiate Dr. Singa Tanar Bamatunda Regan Sothena Mamang the lying with the Sanki percent pump sing Handok Pagaloin and Makata and lying with the Sanga the San Pump sing Zenims Naputokuna lying Nanaba Warip Asi Laura Kibani Hana Director Debena Fondoki. Sakumba Karuma Mapongo Bessinga City, a quick Beshinda, Riga Quigi, Letringi, Kumuta, Hajin Bidanaba, Aina Hanna Apil Tozeri, Loina Quigi, OPDS Arakpa, Quigi patient parties in Sina, TFC Latoga Purasa Kiba, on a TFC Lato Kramina Ishinzi, Tinki de Gidum or Taleba, on a Syntaxta, Rizabada Ishinjilo Tokiba, Smito Gnaquina, Dr. Singna Singa Tabak Tozomatamda, Yamna Awaba Mayoknaba, Sumasito Vidanaba, Aquina, Quigi Manipuri Praza, Sinda Quina Apil Tozeri. Matam khara mathau tawduna lairak Zenims ki dialysis room mathau tawhan bagaloina infrastructure singi phibam phagana hannanaba department singi makok thongba singa wa tanaba loire nimit mangani gi manungda mathau hawlagani female medicine ward ki nauna sakhiba doctor room amadi sisters ki room ventilation yaurum dababu director na pen daba phongdoki Ramdrabda 5 days manungda khoi hongnanaba soin hona jagani adubu masi already horma bani aru akhoina free of cost ta Zenims na Anaba Tramathoida already okay Anaba Mingsuloin Labani, free of costa sen Amta Logana, okay hemodialysis Tauzakrabani, okay Anu installation Toro Matunda. So my Toganazi, a quinazic over dialysis, okay no loss, no profita, Habidi, Mapangi, private hospital, Legiam Handana, Rogamasi Sangiba reagent, Romasi Sangiba, Quigi, Marie Marang, Quigi Sumba, Kenula, Suma. Karakangi wena akoina logjaga doini sa akoi profit logjaroi aro masi patient gi damukta khanjaraga ko yam thuna masi haunana batawjargani Wangkhaida leiba San Sebastian High School gi mahirui singna Manipur da ILP chanahalu phajin khiba mahirui sing thadu u haina ngasi wakat mi phambaga loinana kholau kaya su laukhre JCILPS na Manipur da ILP san hangadabani haiba ihobu sogatuna amadi phakiba mahirui sing thadukadabani haiba khongjang da haukiba jungi tang mari dagi sagulban tera lokrakum lekai da leiba naina sang club ki community hall da chara henduna lakhiba club asigi secretary Subhas Maibam gi hakchang gi phibam sokchil lakpadagi Impal West ki medical officer gi medical team amadi lamphel police ki SDPO na luching ba team amana lokhat kre Subhas ki phibam medical team aduna yangshilaba matung na makata na layang na ba Zenims ta puki amaromda mahak pu lokhat kraba matung da naina sang club ki mifam duna tongan ba warip sing su lokre warip sing adudi Subhas ki apapate gi daita miyam punna thengnaba amadi mahak ki imung munung gi awabda miyam na mateng pangba tera lokrakom lekai gi lambi amadi tail industrial estate lambi thingduna lakpa adu lakliba June 19 gi yengduna matam khara komthok pagaloina JCILPS na makhata na changsalapa khongjang na miyam na mapung phana sagutpa haibna singba singasini Assembly na pass tawkiba bill ahum gi manungda Bharat Sarkar na bill ama yaraktaba amadi anina khanana ba thadarak pa thong asi lamda masigi yalomi sing muthat na ba hona bani haina ILP gi ihauda lei khidraba sapam Robin Hood ki apok pa Romesh na ISTV news ga unaba phongorli Bharat Sarkar na Manipur miyam da saubanam tha ama tawasi nuaite bill anibu khana ki gi haina Bharat Sarkar na khangalakpa asi miyam gi irang haudana na ba thausil oigani Megi tang taraga mathoida yararoi habige se phanglaba sumiyam da khangandana sakana losinduna thamlaga all political party ki mi pham duna Delhi da chanaba hona ba se pen de haki Hujik fawda sahi amma phajala ba sibawda karimta masigi oithokpa ya ba khoigi kano India government na khoigi khana si sima tawsi khosi sima suggestion pirakpagi mahutta yang kupna khana gini na hairak pasidi akhoi thaidu oga yararoi hairagadi irang si am sauthorakani natraga karigumba pot ama tholokpa yai haibagi mata gumna
ꯊꯩꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯅꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯛ ꯑꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯍꯨꯗꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯏꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯕꯤꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯥꯗꯣꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤꯃꯛ ꯁꯥꯕ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥꯅ ꯊꯣꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯕꯤꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯡꯀꯛ ꯀꯛꯊꯠꯄ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤन ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक पीपल्स फ्रंट बहुजन समाज पार्टी मणिपुर स्टेट रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी मणिपुर स्टेट कमिटी CPI ML लिबरेशन मणिपुर स्टेट कमिटी की म्यूटसिंगना भारत सरकार हाईजगनी हाइना पार्टी मरी लुचिंबसिंगना सही तौदुना थादोरप चेरोल अमना खंगलकली मखाताना चेरोल असिना पास तौखिबा बिल अहुमगी मरमदा भारत सरकार की ओइबा वाफम अमा थासगी तांग तरागा माथोइदा मणिपुर सरकार दा खंखरेब वाफम असिना चुमलबदी मतम सांगना सरकार न मियाम दा खंगहनदबगी मरम करिगिनो मणिपुर सरकार न पॉलिटिकल पार्टी खरा पूरगा दिल्ली चतुना मियाम अमदी सरकार की सनफम मंगहनबदा नतना लेबाक मियाम दा उद साइनब होनरिबरा हंगलकली जैसे LPS के कन्वेनर रतन खोंग्राम की मतक सिरिबा मराल मियामना यानिंगदब फोंदोरकलब फाव सरकार असना वाफम अमत फोंदोक्तुना लेथोकपा असि यानिंगदि हाइना चेरोलसना हारि अमुकन ब्रेक अमतंग लोमिनसि हक्चांगी लेबर सोलकपदगी प्रोड्यूसिंग अक्तबा हक्चांग चोक्थरपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांगा नुंगारक्तबा सिंगिदमक अमत्त नायबा उपायदि जॉलिब सायर अमसुंग जॉलिब कैप्सूल बु चंगने सिनबियो Panacea Coaching Center, New Chacon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position N. Suzana Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Davidson, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seats. Irudio Coaching Institute. Admission open for class 11 science CBSE 16 June 2016. Visual based learning sigi kanabadi pakliba adubu laina khanghanba ngami amasung mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin behind Vigo Hotel. Build your success BYS Palace Compound Machalema School. 6% ताबा मंगदर पसी इमा बा अमसुंग डिवाइस कोचिंग इंस्टीट्यूट अनिमत क्रेडिट सिपिजनी डिवाइस की हॉस्टल द लेजेदना डिवाइस की फाइनेंशियल टू रिटर्न कॉस्ट अनिमत यावरगा माय पाक कोचिंग मंदर खिवन Admission is going on. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba ok chikpa tang chikpa thu naba ni singbada sinaba yarba lipsap grupna puthok saba Oza अमुकन तराम नोक्सरी हैरांगोई थोंगदगी मणिपुर यूनिवर्सिटी ताबा खागेमम रोड हाइना खंगनब लंबी असि PWD की मरी लेनब ऑफिशियल सिंग अमदी लोकल MLA दा संबीननब क्यारक हन्ना हाइक्रब सुंग असि फावबा थबक अमत पाखलक्तबदगी स्टार वॉलंटियर्स कोर क्लब अमदी मियामना लंबीद लाकपा गारी सिंगदगी अंगम सेनफम खाइदुना लेकागी मिउइ कयागी मतेंग लोइना ngasiदगी लंबी सेम हौखरे क्लब के प्रेसिडेंट राजन मैतेना सही तरह मंगारोम की ममांगदगी लंबी असे सेंबिरक्तरी लंबी की फिबम फत्तबदगी एक्सीडेंट थोपगी चांग हेंगलगली फिबम मसिदा मियाम की मतेंग लोइना लंबी सेमगी थप असे चथरकपनि हाकी हैरांगोई थोंगदैना कांचीपुर ताब लंबी सी असुकी मति फत्रे से खोइना हाना गवर्नमेंट दा
अदगी MLA दा सत्र कार हाजरे मोइना थवै वाबे तबिद्रे सिदे लाइबा MU की लाइबा छात्रसिंग अदगी MU दा सलिबा अखोगी कनो थबक तौरिबा मयाम पुनमक चप्पसिदा नोंग खितंग तारकपदा थेंजन्नबा तुसन्नबा कया यावबदगी अखोइना खांगबा ngamdadana क्लब की माइगैदगी अखोइ मयाम होनरसि हना लेकाय पुन्ना अखोइ होनबगी थौक्सि कोइ चथाजरिबनि कोंग कैथेल बो नौन सागतुना फब कैथेल अमा ओहनना बलखलक पखोंग थांग मनुंगिना कैथेल असिना सागतपगी थबक चथरंगिदा पोट चै योनबा याननबा साखिबा कोंग बाजार टेम्पोररी मार्केट सेट ngasi PDA gi chairman T mangi babuna sangakre कोंग बाजार डेवलपमेंट कमिटी न सिंदुना पांगथोकिबा थरम मदुदा MOBC gi parliamentary secretary MD Amin Shah su sarbyaki थरम मदुदा अमिन शाह फंगदोखिबदा इम्फाल की खराबन बाजार द पोट लैबा मी हेना तिंदना नबा मफम मफम सिंग द कैथेल सिंग सागतपगी थबक गवर्नमेंट ना पाइखतुना लागली हाकी मार्केट सेक्टर में थम्बियो नमुंग बाजार दा मार्केट सेक्टर में थम्बियो बाजार मनुंग दा इमाई बेंसिंग पुन्ना ना सु योनबा ngari सु योनबा पी सु योनबा फने सु योनबा खुदे सु योनबा पुलप पुनसलगा मणिपुर पुन्म के फरन बाजार से पुनः पुट योनबा तारगदी नकल येलो दा बाजार सेटअप तो याबा मार्केट तो माने सेटअप तो याबा डिस्ट्रिक्ट वाइज सो याबा से कोई से फन नंबर होय हंदक पोल हाइदोखिबा IMC की वार्ड नंबर 29 की काउंसिलर की भोट मसिंग अमुंग हना थीबा यारोय हाइना INC की मेरे हेरोजित ngangombagi इलेक्शन कमिटी की वंगालोय नाउसाना ngasi नरेमथम खुमथेम लेकाय द पांगथोकपा पौमिसिंग उनबद फंगदोखरे भोट मसिंग थीबा लोइद्रिङैदा मखोगी कामुना भोट कारे हाइना लाउजखिबनी मरी लेनबा अथॉरिटीना CPI की मेरेपना भोट कारे हाइना लाउथोकपा लेखिदे फंगदोखि काउंटिंग अमु हनगने हैबसी मसिदी आइखोइना मसि आइखोइ पुनमक्सिना याजिन तिनबिरि पसिना आइखोइगी एजेंसिंग लोइना तिनबिरे मसिंग सुना अदुगा हाइरिबे स्पोर्ट टु द तौगिबा खुदि मक्सि मखोइ मखोइना विलिंगली खुदम चांगदम लोइना मोइना लोइना हाइबा ngमगनि करिमते येनगिबा लेतबा मसा मसा जुसु यानरगा थोखिबा मखोइगी प्रोपेगेंडा अमदा बेस तौरगा इलेक्शन जिबु माइ थीनबो होनबसिदी आइखोइ याबा सोंगम उरिपोक सुनाम लेकायदा लेबा nganगोम लंपाक्ता तता मैजिक अमगी मनुंगदा मयुम मकई पालाबा नुपा अमगा नुपी अमगा नातै सादबा मौंगदा लेरमी हाइबगी मरांदा लाइनिंग थौ अमुदोन नुपी लोप अमदी लाइनिंग थौ अमुदोन डेवलपमेंट सेक्शन ऑफ यूथ की कामुना फारगा पुलिस द सिनखरे हारी जुलो सलकपदा मरोइबा पाव अमुकना पिजरी सदाउन अमदी इकोनॉमिक ब्लॉकेट हौखिबदगी थाव फंगहौररोय खंजबा मियोय कयाना पेट्रोल पंप कयागी ममांगदा क्यू लेप हौनखरे ISTV पाउमियंग ताबिरबसिंग अमुकना खुरुमजरी